Malengelengeni womzimkhulu wezokurhatsha e-SABC kulapho ziphekwa khona indaba ezi asiqale ezijujileko kezanamhlanje. Mr. Matlala or one of his employees makes payments to Mr. Mokhosi. Isikhulu sezobuhloli uLieutenant General Dumisani Khumalo uvule isifuba sakhe ehlanganisela yengichema ezigole ibutho lamapholisa nabosopolitiki. 3 of the companies that were awarded contracts are linked to Vusi Muzi Matlala. Iphiko elikhethekileko labofokisi SIU lithi ubukhohlakali besibhedlela sethembisa bukhuphukele kumabhiliyoni amabili wamaranda. Uyathinteka batsho nosomabhizinisi uVusi Muzi Matlala. Amanzi asinawo is about 4 years now. So umphakathi ubese soyasukuma usumela indaba ukuthi kukhona esinye isikom esiwathola yamanzi of which lesikom si opposite nathi singale komgwaqo. Izakhamuzi zakabhokweni eMpumalanga sifahle izulu zachagala sithi batsho amanzi ziwezwa ngobatsho bathi sebaneminyaka emine banganamanzi. Manyeni izindaba zesindebele ziza kuwe ku-SABC1 nelotshiswa nguThulani Bongwe bathu Bongwe umnyama madoda bomvuzi wamnyama nenxusa loyisa lotshani makhaya. Isikhulu sezobuhloli kezobulelesi uLieutenant General Dumisani Khumalo uhlathulule ihlanganisela yengichema ezihlanu zobulelesi ekuzwakala bona amalunga wazo nguVusi Muzi Matlala noKatiso Molefe njengehlanganisela eqinileko engakangeni kwezepolitiki kwaphela kodwa ekhona nekhukuthisweni kwendakamizwa kunye nezenzo zokubulala abantu. uKhumalo bekafakaza ekomitjhinini kaMadlanga ephenya ngezwa ngobatsho okuqaphela kwenilelesi emapholiseni nemsebenzini yezepolitiki. Ubufakazi besikhulu sezobuhloli uLieutenant General Dumisani Khumalo buveze ikambiso yesiqhema sabosomabhizinisi abaziwa ngele Big 5 Cartel ekuzwakala bona sifaka hlangana uVusi Muzi Matlala noKatiso Molefe. Isiqhemisi kusola bona sisebenza kakhulu ngokukhukhutha izindakamizwa, ukubulala okuhlelweko, ukuthelisa abantu ngokubafuna imali, ukukhwabanisa kwamathenda nokhunye. The main commodity of the cartel in question is illicit drug trafficking nationally and internationally, which is then coupled with contract killings that are associated then with the drug trafficking processes, and the other commodity is cross-border vehicle hijacking as well as kidnappings, tender frauding, and also the extortions that are mainly related to drug trafficking. Extortions, they are mainly at the business areas of the cartel. Nakangezelelako uLieutenant General Khumalo uthi isiqhemisi kusola bona sesicaphele khulu kubosopolitiki kunye nemazukweni wezomthetho. By securing allies amongst the key judicial and law enforcement officials as well as political figures at various levels, but most importantly at very high levels, so as the cartel can remain able to manipulate the investigations, suppress evidence, obstruct legal proceedings that threatens their activities. Ivelile nemlayezo yomunye kusola bona ulunga lecartel uMatlala. Imlayezo le ithinta nongqongqotshe wamapholisa uSenzo Mchunu ojanyisiwe kwemsebenzini sikhuluma nje. Mr. Matlala or one of his employees makes payments to Mr. Mokhosi directly, sometimes for expenses related to the African National Congress events.
and in particular for the benefit of delegates of such event who are apparently linked to the Minister Mkhunu through the Chief of Staff, Mr. Nkabinde, in the office of the Minister. Ukulalela kobufakazi kuyokraga kusasa. Inkulungwana ngenkulungwana zabahlali beTshwane bayalila ngomukhwa kamasipalata okubhatelisa ngokubuyeleleke kabili. Lokhu kunjengoba izakhamuzi zibhateliswa imali engezelelweko batsho ngeyomthelo wokuhlwengisa owenzele ukuqinisekisa bona idolobha leTshwane lihlala lihlwengekile. Ngenyanga epheleleko ikhotho ephakemeko ePitori yakhupha umlayo ukuthi kuphambana nomthethosisekelo okubhatelisa abantu imali leyo. Kodwa umasipalata weTshwane uhlose ukuyozibilayeza. iDA eTshwane ifuna bona usulwe msinyana umthetho lo. Njengoba izakhamuzi eTshwane zisararo imbadelo ephezulu yamanzi negezi zithi intengetshwa yokuthuthwa kwenzibi ibakhuthuza ngesikhwameni. iDA ithi ukubhadeliswa kwezakhamuzi kabili lokhu kukubadlelezela. Many residents, especially in complexes, people who live in townhouses, where the complex has a waste removal account with the city, the residents who live in these complexes now find they're being charged the 223 Rand extra as a city cleansing levy. Isakhamuzi seTshwane sithi solo kwangohobo yomnyaka opheleleko sithunyela incwadi zenkoloto. Sithi ihlelo elisetshenziswa lidorobheli alithembeki. In the past we were billed per bin in each of the complexes. Now suddenly we are charged that in addition to a city cleansing fee which they call miscellaneous. uBrink ukhombela ukuthi babuyiselwe imali abo labesele babhadela umthelo wokuthuthwa kwenzibi. I think it can be resolved fairly quickly as follows. You look at the address where a complex is or where a property is, and you check, is there a waste removal account of the city connected to that address? And if there is, eliminate the city cleansing levy on all of the accounts related to that. Isiqundo esithethwe ikhotho mhlaphanje esivumelana neAfriforum sithi umthetho wokuhlengiswa kweTshwane awusisemthethweni. Kodwa nanyana kunjalo idorobheli liragela phambili nokuthumela izakhamuzi incwadi zenkoloto. Nakusesenjalo idorobheli lisalenda ukuthi liphendule insolo zokuthi libhalelwa ukuthola indlela ezingcono zokudzinzisa imali zedorobheli kanti ngalokho ke zizakhamuzi ezibetheka ngesikhwameni ngokubhadeliswa intengo kabili. Kujame yonke into elokuthinila kaBhokweni eMpumalanga ngemva kokuthi izakhamuzi zingenele umtshagalo omalungana nokuhlogeka kwamanzi. Abantu bathi sebaneminyaka emine banganamanzi. Kusetshenziswa umhlobohlobo ezinto ukuvala indlela. Inkoloyi zivinjwe ekseni. Izakhamuzi zithi ibhalelwe nokuvelana nesombululo nemhlangano ebanjwe nomasipalata. Nezulu ekhelana ekseni akhange libali abantu ebebayokutshagala. Last week sibene meeting no MMC khona la eMbombela bezivale khona eMbombela. Sahamba nayo MMC sayomkhombisa le ndawo esikha kuya amanzi. Wasithembisa ukuthi bazoletha ama expert to test that water ukuthi is it safe for us to drink. Amanzi asinawo as it is about 4 years now. So umphakathi ube sesoyasukuma usukumela indaba ukuthi kukhona esinye iskom esiwathola yamanzi. Of which leskom si opposite nathi singale komgwaqo. Leskom lesasiwathola kanjani manje thina si opposite nabo ngapha singawatholi. Inthuthi zabantwana ziphazamisekile. Ngokunjalo nabantu abayemsebenzini akhange bakhona ukuya. Basilingekile abashayeli bamateksi ngalokho. Taxi Association siya affecteka kakhulu uma kutholakala ukuthi emphakathi sowuvale emgwaqo thina ungakasatisi. Njengema stakeholders akaBhokweni bekumele silale sathi ukuthi ngelisuku leliso umgwaqo utawuvala. Umasipalata endawo uthembisa ukulungisa umraro lo. I must say the way forward is difficult. We have agreed on a temporary solution, while as a municipality we're working for the long-term solution. Indlela zigcine zivuliwe. Abosomabhizinisi abakumasipalata weMfuleni eGauteng bathi sebaseduze nokuwa njengoba abanye babo sebakhombele umasipalata lo bona ahlole ngobutsha. Lokhu kuza ngemva kokuthi umholi weDA uJohn Steenhuisen avakatshele eVaal Triangle namhlanje njengengcenye yejima lelizwe lonke lokwethula namkha lokuthuthukisa umnotho namahlelo wakhona. Umasipalata weMfuleni ucalene nokuhwahlaphala komthangalasekelo nenkwelete ezikhulako. Lokho kwenza bona kungasebenzeki ehlangothini lamabhizinisi. Umasipalata weMfuleni uqalene nesishijilo sokufadalala komnotho eminyakeni engaphezulu kwelithumi yonke.
Abosomabhizinisi bathi ukufadalala kwemthangalasisekelo nokukhuphuka kwendleko zokubiza kwegezi kubeke umasipalata lo ebujameni obubudisi bokuraga nokwenza umsebenzi. uNiplet uthi kunokuhlukana phakathi kwakamasipalata lo nezakhamuzi kunye nokungavezwa tshachalazi kokusetshenziswa kwemali. For the past 12 years it's been pretty tough because of the failing infrastructure, specifically when it comes to electricity. We at the moment we're okay. We've had to install solar in order to survive. Had we not been able to do that, like most businesses are not able to, it would not be in our interest to stay in business in the Vaal Triangle. Nanyana abosomabhizinisi kungibo ababethe kakhulu, umholi weDemocratic Alliance uJohn Steenhuisen uthi kuyabonakala ukuthi ukungasebenzi ngefanele kwakamasipalata lo kunomthelela omkhulu ekubhadelweni kwemiholo yabasebenzi. uSteenhuisen uthi ukubhalela kwakamasipalata lo ukwenza umsebenzi wawo ngokomthethosisekelo kukhinyabeza ukusebenza komnotho endaweni le. Ungezelele ngokuthi uzokuchinga eParliament nakukhabineti ukuyokubawa ukuthi zingenelele. Government shouldn't be the biggest employer in any area. That's a classic sign that there's something desperately wrong, because government's not growing business, it's not growing the economy, it's growing its own expenditure, which means there's less to be spent on service delivery. uSteenhuisen uthi ukulungiswa kwakamasipalata lo akusikulinga ukusindisa imisebenzi kwaphela kodwana kukulinga ukusindisa ingomuso lamabubulo weSouth Africa pha. Iphiko elikhethekileko labofokisi SIU lithi ubukhohlakali besibhedlela seThembisa buphukele kumabhiliyoni amabili wamaranda. Iphiko labofokisi likhuphe umbiko waphambi kwesikhatshana malungana nephenyo eliveze nokuthi inkhampani endathu ezihlotshaniswa nesichema sehlanganyela yenilelesi nosomabhizinisi oyindaba ekhulunywako uVusimuzi Matlala sazuza imali engaphezulu kwe-13 million. The investigation has uncovered up to date 3 coordinated syndicates responsible for the loss of over 2 billion. Zinqheme ndathu zehlanganyela inilelesi ezikhonjiweko ezenzweni eziphambana nokulunga esibhedlela seThembisa. Endathu zazo zikhonjwe njengabangqondongqondo bakhona. Enye ngiyakahangwane Morgan Maumela. Kanti ezinye inkampani ngiyakaVusimuzi Matlala. Ekuzwakala bona isebenzisana noMaumela eyanikelwa ithenda imali engaphezulu kwe-13 million rand. 3 of the companies that were awarded contracts to the value of 13,538,292 in this syndicate are linked to Vusimuzi Matlala. Kanti seyiyoke imali yembadelo ezinobukhohlakali ezithinta inkhulu nabasebenzi bomnyango wezempilo eGauteng imali engaphezulu kwe-122 million rand. Ungqongqotjhe wezempilo uvumelana nombono ka-Advocate Mothibi. What do we do with these officials? Could there be a ruling, for instance, that once you are caught, you must never, ever, ever work for the public again, regardless of how many years you serve? You must never, ever. Because we keep on recycling them. Nasibuya entolo. Bekuzinodo kuchaya inyawo. Nyanyini wokugidinga amagugu kaNdebele eMachirini kwanzunza mabusa. Sisabagana indaba nazikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Umnyanyabe omkhulu ngempela veke kugidingwa inyanga yamagugu eMachirini eMpumalanga. Ngaphasi kombuso sitshaba kwanzunza mabusa ongaphasi kweNkosi uSipho Mahlangu kasenza ngakhona. Kazi umnyanya lo solo wagcina ukuba khona ngomnyaka ka-2019. Umbiki indaba weSABC uThuli Nduli beka lapho. Ke
Kewanonyaka nje umnyanya bekukhunjulwa umntwana inkosi uJames senza ngakhona kaMabusa besala. Isifundo somntwana inkosi sethulwe nguNdunankulu walokhu eMpumalanga undaweni Mahlangu. Akhumbuza isitshaba ngendima eyalinywa umntwana inkosi usenza ngakhona eqedeni imbokotho kwaNdebele. uMahlangu uthi umoya wawuvunguza ngeminyaka leyo ongewokuvukelana kwabantwana bamaNdebele kunokuthi balwe noMazibuse. Independence lesa singayimukeli kuba wangasi freedom yesa ecountry yayi freedom yakwaNdebele lapha ukuthi siyasusa ambursa khicho South Africa ngokosana uyiPitori njengelapho bereka khona uthola passport nawe eJohannesburg uthola passport nawe udlulela kenye indawo uthola passport sayizwa ingakhambi kuhle. Inkosi ikhuthaze ukubumbana esichabeni njenganyana aboyise naboyisemkhulu bewalelwa bona uNdebele abumbane nabalwa nombuso webandlululo kunye nembokotho. Kwakuliqhawe elalithanda intuthuko. Kwakuliqhawe elalifisa ukubona umuntu onzima arakela phambili. Asithi simakhosi sihleli ngaphambili njengoba sikhona lapha ni. Sithathele kuleli qhawe ukuza namahlelo wokuthuthukisa intshaba zethu. Bekunande kuqahwa ngomvumo kuchaya inyawo isitshaba sikhumbula lapha sivela khona. Abavubi bebeqawa ngathi imiqasa nabavuma ingoma zabo ezithandwa isitshaba. Abagidi bona bongathi bahlanganyelwa zinhloko nakuthoma kulila inodo. Bekukuhle kufanelwa kwaMabusa inkosi uSipho ibawe isitshaba ukuthi siwalonde amasiko waso begodu singazazi ngoba amaNdebele kusisipho esivela kusomnini leso. Isitshaba swathuthukise, isitshaba senze isiqiniseko bonyana emasiko esinawo akachabalali, sicalile, sikhona siphila ephasini. Abakhambile umnyanya bathokoza abaqedi ngobuhle bavunileko. Nonyako zako babuye bayibuyelele ivuselela abantwana bethu sifunde elikhulu nobona yonke into nevunulo esikhethu namahlawana konke nje nokudla kwesikhethu bekhona konke. Ingwenyama ekhalime nokukhahlumezana ngokobulili yathi akuhlonitshwane ngekhaya begodu nabantwana bangalinyazwa bahlogonyelwe. Inkosi yombuso osishaba sakwaNzuza Mabhoko uSipho Mahlangu khombise isishaba ukuthi siziphathe kuhle sihloniphane nakukhunjulwa ilanga lamagugu namhlanje bekukhunjulwa uyise umntwana wenkosi uJames senza ngakhona kaMabusa besala. Nginguthula Induli wendaba zeSABC eMashirini eMpumalanga. Umnyanya akusimnyanya ngaphandle kokudla bekuphekwe ngabonongalaza bempoto. Ndira kamnandi uphathana kamnandi ngendlela udle wona ube izizwina njana ngendlela. Bekuphekwe umphohlo amantongomana aphekwe ngamanzi umdoko amabele udlo kuphekwa isikade engakafakwa inongo zamalanga la ekuthiwa ziphathisa abogogo nabobabamkhulu ama-high izidlwezi sezanungwa ngetswayi kwaphela. Kazilutsha belingakwazi ukudla okufana nalokho bajayele kwesikhuwe bakuthenga ezitolo zokudla. Lifunde ekukhulu. Umeyara kaMasipalati Dr. Jess Moroka uNomsamthweni uthi udlebe wakhothi imino. Umyelo namhlanje sithome ekseni. Thome ngezinto zesikhethu sadla kamnandi manje sihlezi lapha nje sisadla into zesikhethu ukudla basikhumbuza ukudla kwesikhethu kwakade ukuthi sazi ukuthi kwakudliwani ukuthi sazibizwana into zesidla namhlanje. Inyama yona ke beyizele swi impoto nakuphulwenye kubekwenye neyosweko beyikhona nakumachachacha abantwana bebabethana ngawo ekutshobona bekamanengi. Neverina eMpumalanga bengiso sona leso. Umnyanya wamagugu ugidingwe ngokuchotshozela nokufundisa abavumi ukulonda igugu lomvumo wesintu. Umchotshozeli othuthukisa abavumi abahlukahlukeneko bomvumo wesintu uPhuthuma Nzuzo ubakhuthaze ukuthi kufanele bawuthathele ehloko khona uzobabekela uprotho etafuleni.
Umphakathi ufahla ubujamo bezulu ebebungasibuhle wazokuhlopha umnyanya lo. Abavumi bemihlobo ehlukahlukene yomvumo baphumelele ngobuningi. Kanti ophethe amahlelo obumbano labavumi bemihlobo ehlukahlukene yomvumo wesintu uthi isitshaba nasisekela abavumi bangakhona ukondla imindeni abo. Umvumo wesintu uyababhatala abavumi bayakwazi ubenefita kuwo. So into esiyenzayo sizama into yokubana bakwazi into yokubana abafana basakhulayo okanye ilutsha lethu elikhulayo ikwazi uba libenefit kula maxesha esikuwa umsebenzi awukho unqabile ufumaneki. Abavumi abafana noSinethemba bathwalisene ijogi kule koro bafundisa abavumi abasakhula ukuthi abayibambe ichisa. Umvumo wesintu lapho ungathuthuka khona ukuthi nasibamba abantu abajaba siwumodify siwenze bunyana uthande ngewonke umuntu. Lokho kuyangijabulisa ngombana yabonakala ukuthi isikhethu siyathuthuka siyaphambili. Ngoba nginabantwana laba khona umunye onekusasa elithile emculweni. Ngizama ukuvusa leyo nto lokuthi lo nekusasa asho lithuba lokuthi avuke. Bebakhona nebekliniki yangeqadi iunjani ebebahlolisa simahla umphakathi bakhuthaza ngokuqhakatheka kwempilo bathi abobaba bangosukusaba ukuyozihlolisa amagulo. Kala nje kunabo baba abambadlwana esibathola ukuthi i-high blood pressure yabo iphezulu ngendlela erarako ene kungokokuthoma namhlanje ukuthi batheste solo kwabangibo azange khe bayitshekise i-high blood. Usihlalo weContralesa eMpumalanga iNkosi Sipho Sezo Mahlanga uthi iminyanya enjengale ihlumisa umnotho wesingi. Namhlanje ngithene ngifika la ngathola kunabantu abakhona la ababeke umsebenzi wabo wezandla be-arts abakwazi ukudoya nabazi ukwenza. Kube kuhle kwabanjaya. Ngingumapande Thombeni Everina. Kezimali iranda linzinzile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Ikomiti ekhalimako yeFIFA ihlawulise iSAFA ngemva kobana iBafana Bafana yadlalisa umdlalo tebuhomukwena ngesikhathi iBafana ebambene neLesotho ngondaka. Sicancabeze ngalokho nokho asikhathele lithuba sesisale sesiya ebujameni bethu bezulu. Siloshisile ekhaya ngomvulo napubujamo bakho bezulu sibona lapha ke itshingalanga inaga livulile endaweni eziningi kuthome lapha ke amathuba wezulu nge30% lapha endaweni zangakubogceberha nawuthi uyangenelela athi 80% lapha ke esifundeni sangale ngaKwaZulu Natal nesifundeni sangaleke ngeMpumalanga ukuchinga esifundeni sangaleke ngeLimpopo kanti ke kusasa nasithi siyaqala sibona lapha ikungu enengi ngemva kwezulu elinileko abantu batsheje khulukhulu bayelele ekseni nabachayela ikungu isuka lapha eMpumalanga Kapa beyokufika ngaleke ngeLimpopo amathuba wezulu kezinye indawo ayabonakala lapha ke nge30% sithole lapha isilemukiso ngokuhlwa kwanamhlanje sisibona lapha eMjijo iduma kumbi endaweni zangaleke ngaKwaZulu Natal esifundeni sangeMpumalanga nangaleke ngeLimpopo Tshejani niyelele ngokuhlwa kwanamhlanje sikusasa sibona lapha imililo yamahlathi endaweni zangale ngeCape Town kanti ke nezulu elikhulu endaweni zalapha ke kubophulukwane. Lesi sifunda seGauteng sicale amazinga okuchisa kusasa sibona sipholile isifunda nangemva kwamadina Pitori neBronkhortspruit nge22 esifundeni sangale ngeLimpopo iphulukwane neThohoyandou zimakhazana pheze imini yonke ukuthi kezinye indawo sibona kupholile lapho kunye kufuthumele iMpumalanga leyake ebonakala imakhazana ngemva kwamadina yenbathe nifuthumele sikhukhuza ke sona singcono sipholile nge21 kwaZulu Natal ibonakala ke nayo imakhaza lapha ePietermaritzburg neKokstad kanti kezinye indawo iRichards Bay neDurban
kupholile iFreiheit nayo imakhaza mbathani nifuthumele iPumalanga Kapa ke leya ibonakala ke ipholile kubo East London kuthi kezinye indawo sibona kuyafuthumala siyocala lapha ke eTshingalanga Kapa iyachisa hle Cape Town nge33 ngemva kwamadina iMossel Bay ipholile kuthi ke kezinye indawo kuyachisa nakhona iNorthern Cape esibonako ukuthi ifuthumele ngemva kwamadina lapha ke Springbok neCalvin akhona ke kuyachisa nge31 lapha eFreystata sibona ke kupholile endaweni zangale Wepener Fixback neBethlehem ngakumakhazana pheze imini yonke lapha ke eNorthwest kokugcina sibona ke isifunda Thomas Pholile ngokuhamba kwesikhathi endaweni eziningi kufuthumela sibona negodi ngesikhathi esilandelako dido Indaba ziyaraga ngesizulu kesimbi ekhomba kusasa zikhona zisiswati. Ngikubongile.